Sibingelele eminyakeni lomusha, sibingelele esiveni seMaswati nakulabo labangasiwo eMaswati labasilandzelako kuleti tinchumayelo tesintfu. Siyabonga kungena eminyakeni. Siyabonga ukuthi nawe la ukhona khona ungenile. Siyethemba ukuthi umnyaka utaba musha kukonke lesitawudibana nako nobe lesitawuhlangana nako. Kuthi kukusha nje kube ngilokuhle. Tifiso kuba ngileto. Tinchumayelo tesintfu ke nato tiyafisa ukuthi sisangena kulomnyaka siqhubeke ngwane sekhamelane. Njengoba besisho eminyakeni lofile akusho ukuthi siyati. Bakhona labadzala eveni labadiko futhi labati ngcono kunathi. Sine sifana nesamaku lesihlala njalo sibanga umsindvo tibe tinjongo sitikhona tilele. Ngalesinye isikhathi ukhanze ukuthi naleti njongo sisetiyati nje ukuthi samaku vele siyatsandza kukhongotsa lite. Kwethuke ngilokukhongotsa lite. Le inhloso yako kakhulu akusilo lite. Kwenta nangu umlibalo yaphambili bantfu bethu. Bangatikhanzi la etincingweni solo bangiloku babuka tintfo tebantfu bale emaveni lehlukahlukene. Babe bangiloku batibuta kutsi ngabe yini lengiyoke ngihlangane nako lokuphatselene natsi. Kuveleke lokwa lapha nalapha. Lomnye afise kokuthi ngakutfolaphi lengingakhona kokuthi kumane nje kube libhande lengiyawuhlala njalo ngihle ngikulandzela kube khona lengikufundzako. Silapho ke sitinchumayelo tesintfu. Kutsi tincingo tisekhona etandleni. Asitisebentise kahle. Kube khona nalesikufundzako lokuphatselene nemasiko nemhambo wetfu. Asithi siuqala umnyaka siqale sivuselane ngendzaba lethi inhlanhla lengavami. Inhlanhla lengavami ungenelwa lidloti enguleni. Kwangena lidloti enguleni. Kusho ukuthi loyo muntu loyo wavelelwa inhlanhla lengavami. Ngicela simane sikhulume nebantfu labamcoka eveni. Emhlabeni wonke jikelele. Njengoba ngeke ukhanze live nobe umhlaba ubitwa ngebulili bemuntu wesilisa. Umhlaba nelive kubitwa ngebulili bemuntu wesifazane kuthiwa ngumother earth. Ngushi. Ngicela sikhulume ngenhlanhla lengavami lecondzene nabo. Siyafunza ke nathi sibe silisa kule nhlanhla lengavami lecondzene nalabo besifazane. Ngobe ikhuluma ngathi. Sithini la? Noma ungaya kubodokotela labacwaninga kudalwa kwemuntu batakutshela ukuthi kusukela nje licanza lemukela lobulili bunye balobulobili. Kungaba besilisa ngaba besifazane. Akufani. Baze bathi nabakhuluma labacwaningisisako bathi nangabe licanza liyawumukela umuntu wesilisa lekutawutalwa yena uta apheleketelwe akede ayethu
uyapheleketela. Futhi labanye ukhanza kokuthi noma ngabe bashadile labanye bangaze behlukane ngisho nekwehlukana ngesizathu sokuthi kunemuntu wesilisa lodako la emhlabeni. Yinhlanhla lengavami le lesifuna ukukhuluma ngayo. Le inkinga na ungakayinaki. Ngalesinye isikhathi ukhanze kokuthi make emendweni uqala ngemntwana wesifazane. Alamse ngalomunye wesifazane. Ngesilungu utaba nepressure kenyalo. Angathi yena ngiphiwe lokho vele. Kepha lo laceleni kwakhe akakhoni kulala ebusuku. Ngoba inkulumo isuke yinye nje. Kusho ukuthi ligama lababe seligcine ngami. Mina ngisakhona ukuliqhubekisela phambili. Ngoba phela ababe ungitele mina ngumfana. Lekusho ukuthi mina angisakhona ukuqhubeka ngitale bafana kusho ukuthi sekugcinile yini ngami. Ngenteni ngoneni kangaka. Ngilesa sizathu lesenta ukuthi kwavela nje umntwana wemfana. Yinhlanhla lengavami. Ayikavami. Ngiko batakutshela nalabo labake babakhulisa ukuthi angeke umkhulise umntwana wemfana njengoba ungakhulisa umntwana wentombazane. Behlukene labantu la. Asikhulume ngale nhlanhla lengavami ke kusukela le emuva. Kepha kwanyalo sitawuthi nje silingise logwaja ngoba kunengile lesifuna ukukhuluma ngayo. Kunento lenye lenganakwa bantu besifazane ngemntwana wemfana. Umntwana wemfana uyinhlanhla lengavami. Udzinga kokuthi nangabe uNkulunkulu ukuphe yena naka. Into ekucala nje. Angeke uthi ngineliswane lwemfana lubovu utshulu usemabhayini. Ngibuye nalo isibhedlela namuhla. Ngilapha. Lapho khona ngitedle khona. Njengemtedlana. Sisobabili. Bese uyakhumula nje timbadla uyageza embi kwalo. Akwentiwa lo. Noma ungabe utata lukati nangabe tisekhona ngakini. Batakutshela ukuthi akwentiwa. Umntwana wemfana noma ngabe unelanga linye afikile emhlabeni awukhumuli embi kwakhe ugezi. Ngamane lokungenani uthi na utawugeza umguqule umbukise lelibonzeni le ugezeke. Nobe umguqule ngalendlela kokuthi ubuke lenhloko yakhe nangabe ibuke etulu nayitawuguquka itawukhona ukuthi iguquke ibuke le elibonzeni uyageza ke wena ngaseyiphi isizathu sithunti sakhe. Lo mntwana wemfana lengimtele ule kwesithundi sabani kuphi futhi kuyanteka umntwana wemfana afike namhla emhlabeni ale kwesithunti sakubona ndvodza lekudalisile. Kuleso sithunti kube sithunti samkhulu weyise. Sikulo mntwana buka ke wena kuthi sowentani yalo embi kwalo mntwana. Shosi lo mntwana ngoba ulekwe ngilesithunti salomkhulu weyise wena ukhumule ugeza embi kwakhe. Lo munye kwenteke alekwe sithunti samkhulu weyise wenina. Ngiko siyanaka ikakhulukati emntwaneni wemfana sinaka kakhulu. Na unganaka nje bantwana bebafana labakhule bahlala la emicashweni nabonini. Labonina bangabahloniphi labantwana. Nobe make angakhoni lokunaka
kuthi liso lemntwana wemfana liyinkinga ngobe angathi anetinyanga letimbili leliso lakhe nalibuka akusho ukuthi umwana uyabuka nje wadaleka kanjalo vele ngiko noma ngaba se primary afunze grade 1 abe se crash yandlule nje kwendlule intombi kwandlule sisi lomdzala khashane kunaye noma umthishela wakhe lomfundzisako endlule nje agcoke libhuluko lembambako likhiphe tibuni tonke tisebaleni use crash utawusina ngendlule bese yaguquka ubuka letibuni umfana loyo umfana uzutibute ukuthi sekubukani ke kona kukuncane kangaka yini lesekuyinakile umfana ngiko yena ekseni ngensimbi yesithathu 3 am usukalele kusuka kunelijalo lapha kuziphi lesuke selivukile lona lina ngcondo yalo nje linelwashilakalo futhi lona lodwana lelo jalelo umfana ngiko siyamhloniphela yena awukhumuli nje embi kwakhe ugezi uyanaka futhi netindolo tentako endlini la kunemntwana khona wemfana noma ngabe uluswana uyanaka awendi tinto letawukwenta la engcondweni yakhe acabange into tsite letawugcine imenta impilo yakhe ingabi kahle kusasa bakhona labanye lokhanza ukuthi ukhule lo mntwana ahlala nenini bahlala bobabili nje umfana wathi noma sekase bo primary ngake wakhe athi nakangena angibeke ngelimi lokweboleka ebathroom ngale endlini yegesi asina salapha ebhavini lakhe sekafakela amagwebo abo lapha ebhavini ambide buya utongudluta la ngemuva angene afika gudlude unina amgudlude nangale linye langaphize futhi ambide buya bo angene umntwana wakhe njalo kunetinto letilahlekako kulomntwana womfana kunetinto letonakalako ngiko labanye uthi nakakhula ugcine sewubona lokuthi kulamabhodi lekufanele singabe angi32 lahambelana la matinyo lang 32 la ngathi kuna 16 kuphela la akhona emabhodi la shodako la yini inkinga kunetinto latibona lebe ngafanele ukuthi atibone umntwana wemfana akabuboni bungcunu benina akukafanele umntwana wemfana abone bungcunu benina nganoma ngawe yavula ekamerweni lamake njengoba nyalo sesakhathini emacamerweni athi uthi gwadlu nje umnyango akhanze make ageza agwadlu ambone ageza sivale lesivalo nakamambo mbamba wesiswati akafanele lo mntwana bese uhamba nje ongena ekamerweni lakhe sekuphelile kanjalo so yathi buta naye ukuthi ngibone make ageza sekufanele ukuthi kube khona tinto letentiwako kulomntwana agezwe leni ngobe liso lakhe selibone into lebengafanele ayibone sithini sikhuluma ngenhlanhla lengavami umntwana wemfana lo kuthi umntwana wemfana impilo yakhe ilahleka aseliswana ngalesi sikhathi ilahlekiswe ngumntalo wakhe angikhulumi ngenyalo la ukhanza khona ukuthi nalabo make labadala labantwana bebafana babadala basengakaqini una 18 weminyaka una 19 una 22 una 24 sisi una 25 una 27 so utela umntwana wemfana utamkhulisa kulo mzuzu ukhanze ukuthi nalo nina wakhe lo sisi lo tela umntwana wemfana akekho lapho noma khona kangenelani gogo nakakhona uthi facatela licingo lakhe nje ngifacata akekho naye lapho iyalahleka impilo yomntwana lapho iyalahleka ngiko labanye ukhanza ukuthi nakangena eprimary
ngalesikhathi unina ambita asiyamthuma uyahonga ngalesikhathi gogo ambita asiyamthuma uyahonga yini inkinga kunetinto la ngahlonishelwa kudo yaselento lebeyimembethe lomfana seyamflathela so usala lo muntu soba ngumdlwembe nje lugodo nje lese kusho lona ukuthi ufuna ini nawuthi ngicela ungentele ukuthi hayi ngeke mina ngikwente lo anithumi ngani bobani nyine la khaya nonke nje solona hlala kuthuma mina anibathumi ngani laba labanye kwenteke ndla ilahleke lapha kule nhlanhla lengavami kwinhlanhla lengavami kutala umntwana wemfana kanti kunebungoti futhi lobukhona lengifuna kuhlala phansi nabodzadze wethu ngibabonise kubo babucaphele ayikho into leyingoti emhlabeni kwendlula kutala umntwana wemfana unganaki buya kimi kuyendeka umntale umntwana wemfana utaliswe ngumuntu asuke lo muntu akushiya uhlala nomntwana wakho umfana ngekuhamba kwesikhathi nangokuhamba kwempilo qhamuke lo munye afika kuthanza kubuthe phansi nawe uze usho uthi cha kusho ukuthi lapha indlela beyimane yehluka nje ngikhathi nyalo ngithola umgwaqo sibili lo tangiwetela ngesheya kweleKhenani bekuyindlela leya kahle kahle kusho ukuthi lapha bekuvele Ishmayeli nang Isaac sokhona nyalo bekungijona ngikhathi kufike eJesu sibili ke nyalo unganaki ukuthi sekunemntwana omfana lo yingodi le ngicela kuvakala kahle angisho ukuthi bantu abangathandzani ngiqondzisa ukuthi qaphela nawenta indvo ikakhulukati nangabe sekunesimo tsite lokuso ngoba na ungaqapheli ngalesikhathi sowuvula emehlo sowungale kwana indzaba naye ukhanza ukuthi lento hayilahla lemva le sekulukhuni kubiyele emvu elungisa fana nani fana nekutala umntwana womfana utalise umuntu akushiya bese uyahamba ngobuthe bempilo uthola lelinye lijaha kwekucala nje lengicela ukubuta kona asesithi liyakuthatha lelijaha ngiko phela eMaswati itolo bekathi nje umuntu wazi wamtalisa uyapakushelwa mikselekini bete sebeta nemtsimba fike bakhithi umtsimba bahlambise bamshiyela ukuthi ndawubona nini ethi nenta njani bekunyawulwa idolo ke lolu belubuka tona letindvo lehle ngikhuluma ngato leni bebabalekela kona lokho ukuthi umtalisa umntwana womfana nomntwana somshiyile uyasuka wena nyalo uyaqhubeka uyaphambili uthi akayokwenza kubani nalomntwana womfana ngoba umntwana womfana uyinkinga uyahamba uyokwenza naye uyafika lemendweni kulona lo wenze kuyi utale emantombazane odwana utamthini umntwana womfana lona lelijaha lelifike lakuthatha nanga umntwana wakho umfana ute naye la njengoba sebakwenta nje kuleli khasi lesiphila kudo kanzi idolo bebentana bekathatha lo mntwana umfana amshiye ekhaya kubo noma amthatha amshiye ekhabonini noma mise kubo auntie cele bamkhulisele lo mntwana namhla baya naye athi ngithanda nebantu babami naye nangu ede naye afike ke lelo mntwana wemfana kwenteke lo yise ingati yakhe beyiqinile dangiva ethi ngisho ukuthini
nangithi lo yise ingadi yakhe beyiqinile ngishiso ukuthi uthi uyafika wena lembilela uyokwenza khona ufike lemendweni utale amantombazane odwana hayi ngobe lamantombazane kuvele wona avinje kunamntwana omfana lotenayi labaleni kuqinele ngadi yalo yise lo mtele kuyendeka lo kulabaleni sho singalamanye amagama beyithini lenkulumo ithi bekufanele ukuthi angedi lo mntwana lo labaleni ngoba ingadi yakhe iqinile lokuthi kwakhe la utafika avimbe bonke labantwana labatalwa koleni ngoba umbuto uthi wena make ubatala njani bantwana kulesinye isibongo kanzi mina ngikhona kufanele ngawutala lekubabi sitake sive kusiwa uyawuvela yini umfana avele amantombazane lanzelana behle benyuka ke bantu ke ba emasontweni bawuthandazela bangenele sithi guqweni bathandazela aqhubeke umuntu uzolatala amantombazane angaboni ukuthi lenkinga ikubi nginamntwana wamfana lengitenayi la ingadi yakhe iqinile kusho ukuthi ngalamanye amagama iqine kanjani iqine ngokuthi lo mntwana wamfana wathina kavela wavela aphethe stamp ndawo besanjalo ngelimi lolutawubalula utawusheshe uluve kwashaya phansi ngale stamp labeka siphethe kwathiwa lo nina lotele lo akayobatala abantwana labanye bebafana nakayophumela kulesinye isibongo wala ekhaya full stop ngebuthe bendlela ke behlukana inhlanhla lengavami ithini sitake sive uyakhula ke lo mntwana omfana semdzala uyahamba wena babe emhlabeni lisele kubani lelikhaya lisele kumake utawuboniswa ngibani make umntwana wakhe wemfana lo akabani walesinye isibongo ngalesikhathi lesesikuto nyalo lisele kumake usele nabantu bakhe abantwana kunalo mntwana wakhe wemfana akevana labantwana abantwana lafika abatala makele bathi bhucela nabo batibhucela lakabo lisaka badzinga umuntu longubhuti wabo lotawukhona kubaqondzisa ababonise akakhona lo yakuya to baqondzisa la leni ngesizathu lesithi kwaqatshanwa la inhlanhla lengavami uthini kona natokhanza ngokuthi uyefika naye lamdini lo mntwana wemfana ufika utala abafana batale nje balanzelana bahlale bonke la nyalo nje lokuse sesinetindzawo lokhanza ngokuthi vele setithuthukile lesesikhathi ukhanze ukuthi vele uhlala la emadolobheni bahlale la baze babe nema room abo khona la babe nemakamera khona la ithini ke lenkulumo nyana ithi sekuneti inkunzi class bayeni dijameleni ngiphi letawuphuma letawudedela lenye nangiphela make une property na stepfather une property umntwana womfana ithi mina ngikhulelela bonke labanye batelwe emehlweni ami angeke ngibe sengitshela ukuthi angisiwa la khaya mina ngwala nemashezi nami lapha so hambile ke babe emhlabeni ngesilumbe bathi blood is thicker than water uyasonzela umntwana womfana wangephandle usonzela kunina utokuva ukuthi ungilahla nje ungilahlela abani inhlanhla lengavami insayiyadayo ngikwa itolo bebathini bebathi noma ngabe luhle loluhlanga ngoba lumemile ngoba luhlanga vele loluhle ngilolo lumemile bangifake laba khuluma Siswati njengoba luhlanga loluhle ngilolo lumemile luhle vele ngoba lumemile kepha nangabe lumeme umntwana wemfana akayikhaboni ayawukhulela khona noma buyele kubo lungcono nangabe lumeme umntwana wesifazane loluhlanga ngoba yena noma ngethelela kwani la
silulela nje ukuthi akakhule afunze aqede isikole afundzele ahamba sebente athi uhamba ekakhe kanzi lo utawuthi akaye ku ayokwendani inhlanhla lengavami sithini la sitinjumayelo lesintu asikubuke sisawuthatha nje umnyaka sisaqala kuwo sitinake lento letincane letinganake bakhona bosisi ke lokhanza ukuthi baba nenhlanhla ukuthi afike lo mfana athi angakudalisa athi angakushiya angasonzeli kulo mntwana wakhe womfana usuku nenhlanhla lapha dangifathi ngisho ukuthini angasonzeli nje sanhlobo alwele kusilongenana ngamana akhiphe le mali yesondlo angasonzeli kulo mntwana uzwe kuyinhlanhla yakho le dinakele ke lo mntwana wakho lo kakhulu kaphana uyokhanza ngokuthi lo muntu wesilisa lo uyasonzela kulo mntwana wakho womfana so senkingeni asonzele ngalendlela ukuthi futhi babe nebudlelwane lobuqinile laba lababili yasilwa ke sikhwele seyisa umfana akasiyekeli futhi kusilwa uyasilwa sikhwele seyise umfana ngoba engqondweni yakhe yena udibuta kokuthi leni kungabi nababe laceni kwamaka ufunani lo yala sayinkinga ke le ngoba lenhlanhla lengavami seyentani nyalo seyitawuba liphaca lelitawuvimba indlela yakho leyembili sengivimba indlela lidonga bese livimba inqubekela phambili ngoba mzukwana kuvale itikolo ayele kuyise lokhu ningi labataba bakhuluma ngako bataba bakhuluma ngokuthi wentani makele unabani ngalamanye amagama kusho ukuthi wena uhleti neliphoyisa leligadzile leligadzele uyise ngale letahamba liyawompotela kokuthi wentani yinkinga ke leyo yinkinga ngani inkinga ngaloko ukuthi kusho ukuthi phela wena sewude nakulesibita ngokuthi privacy ngesizathu lesikuna nangu lekufuna ukuthi uhlale njalo umfica ukuthi nyalo ngoba seyahamba uyakubaba wakho ungafikele kubaba wakho bese ukhuluma indzaba letingakuphathi letingamfaki kwasha kwacima sala ticini afika titeke tonke yini leyo insayeya yenhlanhla lengavami lekungumfana ngiko labayitolo bebathini nawuthatha intombi letele umntwana wemfana ingakhoni lokumyisa kubo akathi nakakhula lo mntwana ube unaka bese uyabuka futhi ukuthi ngathandazela njani emandla ukuthi umani ube nawo uphume uhambe uyokhonta wakhe lapha wentele ukuthi mzukwana so umbona ukuthi nangu soyathomba nyalo udamtshela ukuthi nali alibala lengikubekele lona lapha la ngifuna ukuthi umane uqhubeke nempilo khona leni ngoba ngiqhweshisa nathi tinkunzi ukuthi atingabi timbili esibayeni ngoba nathi timbili esibayeni titawubulalana kuyinhlanhla lengavami kudala umntwana wemfana kanti kunensayata khona lele tinye tato tifaka ekhatsi kuthini kuthi impilo yakho wena lo mtele ikakhulu kathi nakutakwenteka ukhanze ukuthi lona lokutalisela umntwana wemfana anisekho naye sekusho ukuthi kufuna wakhe ebudlelane lobuhle nalo mntwana ngalendlela kokuthi uthi ubakha lobudlelane lobuhle naye ube wathi kokuthi bayahlupha lapho bathi nase bakhulile bafune boyise babo labangakhona
ubaba tse wena uyamemeta ukuthi hey wena lo baba wakho lomfunako wakhipha malini lo baba wakho lomfunako yini la kwentele kona athi ngifuna babela inhlanhla lengavamile titsini tishumayelo la asibakhe lobudlelwane bube buhle kunamntwana wemfana siphindza futhi sibunake lobudlelwane kulaba bakolo mntwana wemfana ikakhulu kathi nanto khanza ngokuthi abusekho lobudlelwane kulaba lababili abalethe lo mntwana wemfana ngasiphi sizathu ngoba lo mntwana lona lo lamkhathini walabali wale mindeni lena lemibili uyawuhlala njalo ayidzinga yomibili ngobe angeke abe ngumntwana angamdzingi unina angeke abe ngumntwana futhi angamdzingi uyise tikhona tinkinga latawamba abe nato ebudzaleni letawubita ukuthi abite uyise la kanzi utawuyise nje lala kakhe khona lo mntwana wemfana utafika khanze unina kanzi bonke betalana nje abakateli kujika batawula lapha inhlanhla lengavama ngiko labayitolo bebathi kwavela umntwana wemfana kusho indandatho lengaphumi esandleni kusho lohambo lolungabuki emuva ngobe nobe lomnya angaphuma usithela kunala likhalo naluya lomnya athi mina ngihamba ngibheka le angisangenelani nawe nakunemntwana wemfana uhamba nalo ngalapha nje uyawuhlanganisa nangiya lo ngale amhlanganise nalo ngala lembi umfana lo angeke futhi ngangumhlolo nangathi angeke sekwenteke lokho kwavela umntwana wemfana lokuvela kwakhe kusho ukuthi lona natawuhamba naye lembi lela kuliwa khona batawuhlangana nangiya yena lo afike wathi mina ngibheka le lokhu ninibheka le umfana wemfana lamhla ke kulethi khasi lesesikudo dinyente kakhulu leti saye leti hambelana nalokutalwa kwalomntwana wemfana lokufaka ikhathi kuthi kunemagama lesisithanda kuwasebenzisa nyalo lalimata nabantwana labakhulako selivamile nje seliyifashion futhi malume ligama lelingoti ngobe lenta umntwana agcine angadi ukuthi yini malume vele ukana intombi nemntwana itshela lo mntwana wayo ukuthi ngumalume lo ngesizathu lesini ngesizathu lesithi isangakafuni ukukuveta ukuthi ithandzana nawe kulomntwana ithi ngumalume umntwana kenyalo uyakhula uvama kubona make wakhe angena ekamerweni namalume ngala kunemuntu lobitwa ngokuthi ngumalume ngobe ungubhuti wamake sakunembuto kenyalo lomntwana lasakhula nawo ukuthi mama malume yini nala makhumbi nje nabala baqhube makhumbi babitwa ngabo malume linye leligama manje nasolibuka lendlela lesesilibhekise phasi ngayo selenda ukuthi labantu abethu bese bayatibuta ukuthi hawu make ungena ekamerweni namalume kanzi nalo kuthiwa ngumalume utawungena nini make ekamerweni nalo lekungibhuti wakhe ngoba uyangena nalo ngale kanzi naye malume ngimuphi kanzi yini malume lenhlanhla lengavamukele lesikhuluma ngayo namuhla lekungumfana iyabuka yona iyanaka
ngiko letinyetela tinto lesikukhanza ukuthi sidenta singanaki sithi bhekise phansi tiyakhela kubo bona ngesilumbi le consequence yaloko siyibona ngale sekakhulile hayibo sikuphi kanzi la yini inkingi wasanganisa igama lamalume la ngakhona ngakulati ukuthi ngimalume ngimuphi ngoba kunemuntu makela ngena naye ekamereni athi ngimalume kimi bese kuba nemuntu lekathi ngibhuti wakhe kepha mina kuthiwa ngithi malume kuye asikunake lokho ngasiphi isizathu ngesizathu lesithi sifuna ukukhulisa umliba lo yaphambili siwukhulise kahle sifuna ukukhulisa umliba lo yaphambili siwukhulise sathi ukuthi mzukwana kufika isikhathi sethu thine ukuthi sesiyahamba emhlabeni live isitabe silishiye etandleni letikahle live isitabe silishiye kubantwana labafundisekile labakhona ukwehlukanisa into lenhle nento lembi ngiyabonga